ovdje doći. Ne budete, ko te pušte? Gdje auta, ljudi, imaju važno. Ajmo tamo. Ako se ima... Nekad malo, jedan niz,
vjekove vjekova. Amin. Oče naš, izvesti na nebesje, da svjatića imja Tvoje, da pride carstve Tvoje, da bude Tvoja Tvoje jako na nebesi na zemlji. Hljeb naš nasušni daš nam dnes i ostavi nam dugi naše jako živi, ostavljaj dužnikom našim i ne uvedi nas svoje iskušenje, no izbavi nas svakog lukavog. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Blagosloven jesi, Hriste Bože naš, i ne premudrivosti javljej, mi smo slavim Duha Sjatoga, i Tije milovne senenoju, čelovjeku ljubce, slava Tebje. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braća i sestri, tradicionalnim srpskim pozdravom pomaže vam Bog svima. Danas ćemo, ako Bog da, osvetiti temelje, krstove i zvono ovog našeg prelijepog srpskog svetotrojičkog hrama ovdje u Buljinu. To nas sve ispunjava radošću i ponosom. I ako Bog da, mi ćemo se utemeljiti i uzidati u ovom lijepome mjestu i ostaviti traga i spomena svoga postojanja u ovom vremenu i na ovim prostorima. Ovaj sveti hram koji će blistati na ovom srpskome brijegu oplemenjivat će duše naše i živote. Vodit će nas na visine i upućivati na nebesa. Ukazivat će nam na istinu Božiju, da ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj riječi Božjoj. To nam je jedina istina koja je potrebna danas i uvjeren sam više nego ikada do sada. Jer svuda i na svim stranama pozivaju nas na druge prakse i običaje i na druge nazovi istine. Ovaj sveti hram koji smo ovdje utemeljili i podigli opominjat će nas da smo svi mi, bez obzira na sve naše lične sudbine, sjenke u prolazu, pisma napisana na ledu, trava zazelenjela po brdu pa sparušena. Opominjat će nas da smo svi mi kratkotrajni gosti na ovome svijetu. U ovom našem svetome hramu, ako Bog da, bit ćemo opominjani evanđeljem Božijim, da ćemo svi polagati račune pred onim koji nas je u život prizvao, kako smo svoje živote osmislili i na šta smo ih utrošili, da li živimo samo za sebe, a ne vidjeći druge. Danas, braćo i sestre, osvećenjem crkvenih temelja, krstova i zvona izražavamo riješeno da ćemo u ovom novo podignutom hramu služiti samo živu i djelotvornu riječ Božiju, oštriju od svakoga dosjekloga mača. Onu životvornu riječ koja će nas upućivati na plemenitost i dobrotu i ukazivati nam samo na ljubav, milosrđe i na spasenje duša naših. Amin. Koristio bih priliku sada, draga braćo i sestre, da vas u svoje lično ime i u ime građevinskog odbora ove svete crkve i u ime svih onih koji su učestvovali u izgradnji ovog svetoga hrama, da vam svima poželim, da vas sve pozdravim i poželim vam svima jednu veliku dobrodošlicu. A sada bih zamolio i pozvao našeg protu Milana, ako ga svi vi u ovim krajima bolje znate kao popa Milana iz Drinjače, da počne sa licitacijom, to jeste sabiranjem kuma temelja i kuma krstova
ili citiranjem ikona koje će biti nošene u ophodu oko ove naše svete crkve. Samo da vas podsjetim da već imamo kuma Zvona koji je i kupio ovo zvono, a njegovo ime čućete ako Bog da za nekih sat i po 2 vremena. Hvala vam. Želim, braćo i sestre, najprije da vas pozdravim, da vam čestitam današnji dan, današnji praznik, današnje činove osvećenje temelja, krstova i zvona. Želim da kažem to da u velike praznike ubrajamo Hristove i bogorodične praznike, a i njih kako rangiramo, da slobodno možemo da kažemo ono što je vama poznato, da crkva 3 praznika koja su posvećena Hristu izdvaja i proslavlja 3 dana, a to su Božić kada je rođen Sin Božji Gospod Isus Hristos, to je Vaskrs kada je Hristos vaskrsao, i današnji praznik duhovi kada je Duh Sveti izišao na svete apostole i narod i utvrdio ih u vjeri. Duhovi se proslavljaju, kao što rekao, 3 dana i na duhove je rođena ili osnovana crkva Hristova, to je na nivou hrišćanstva, a hvala Bogu na drugi dan duhumova će temeljima onaj koji obdari svoje kumče temelje sa svojim darom, a taj dar koji da, on će biti ugrađen u dovršetak ovih radova na ovoj budućoj bogomolji. Ja bih zamolio da budemo malo brži, jer toplo je vrijeme, da se ne mučimo mnogo, a da imamo što više vremena i za veselje. Jer upravo i duhovi su veliki i radosan praznik. Pa bi se zahvalio onima koji su do sada dali svoj doprinos i veliki učinak i počeli bi odmah sa izborom kuma. Ko želi da kumuje temeljima ove buduće svetinje i sa kojim darom da ga obdari. Evo imamo Nikolu Popovića koji nudi dar od 1000 maraka, a imamo još jedan dar od 1000 maraka, znači ima i Zoran Simer koji nudi dar. Jedan treba da pomjerite svoj dar, da povećate pa da... Želim neko veći dar. Evo, Nikola Popović nudi dar, iz Kravice nudi dar od 1200 maraka. Ja kažem i to, ovo je početak istorije, znači crkve i crkvenog života na ovim prostorima, i ime kuma i temelja i krstova bit će upisano na mermenoj ploči. Znači imamo dar od Nikole Popovića iz Kravice od 1200 maraka da bude kum temeljima ove crkve. Odmah da kažemo i to kažemo crkva, a svaku riječ koju koristimo treba da znamo i definiciju, odmah da kažemo i definiciju crkve, da je crkva zajednica Boga, ljudi i anđela. I upravo današnje evanđelje koje se čita u svetim crkvama kaže Sin Božji Gospod Isus Hristos, gdje su 1 i 2 sabrani u ime moje, tu sam i ja 3. I upravo zato i dolazimo u crkvi da bi se okupili i da bi bili u zajednici sa Hristom. Evo, znači imamo Nikolu Popovića koji želi da bude kum temelja i nudi dar od 1200 maraka. Ja bih vas zamolio da idemo malo brže, kao što smo i rekli. Želi neko veći dar? Sad je potrebno da... 1300. Evo, Ratko Đurić nudi dar od 1300 maraka da on bude kum temelja crkve. On je i darodavac zemlje, znači i njegovo će ime biti upisano. Nemamo mi mnogo ni vremena, ni imena koje ćemo pisati, znači ime priložnika zemlje. Evo, dao nam je i priložio zemlju budućoj svetinji i evo nudi dar od 1300 maraka da bude kum temelja. Znači, njegova je zemlja bila, poklonio je crkvi i sada želi da kumuje i da obdari. Znači, on čini veliki dar i veliki prilog ovoj budućoj svetinji. Evo imamo dar od Nikole Popovića od 1500 maraka. Nikola je inače poznat po tome i u Kravici što veseljava, dovede dobru muziku, znači trudi se da njegovo mjesto bude veselo, a naš narod kaže gdje radost vlada, tuga nema svoga mjesta, zato i kaže mi treba da se veselimo i da se okupljamo oko svetinja, oko bogomolja i na Petrovdan i na današnji dan duhove. Znači ovo je moment kada treba da se veselimo, da želi neko da učini veći dar. Evo imamo Brano Dadić koji je inače poznat kao darodavac i krsta i barjaka i ikona, nudi dar od 1600 maraka da on bude kum temelja buduće crkve. A uskoro ako Bog da za koji sat osvećenih temelja. Brano Dadić
nudi dar od 1600 maraka. Želi li neko veći dar? Želi li neko veći dar? 1700. Evo imamo Đurić, Ratko, nudi dar od 1700 maraka i nagradite ga aplauzom, jer je dao naše zemlje ovako lijepa Bogom stvorena lokacija. Bog kad je stvarao nebo i zemlju, ovu je lokaciju sigurno zamislio da na njoj bude bogomolja. I hvala ti domaćine, hvala ti najprije što si poklonio plac, zatim ti hvala što se trudiš da budeš i kum, znači temelja, i daje dar od 1700 maraka. Htjeli neko veći dar? Znači što rekao, ova sredstva koja se dobiju ići će u završetak ove bogomolje. Želi neko veći dar? Prvi put, drugi put i neka bude sretno, da bude živ izrav kume, da bude sretno. Evo on je, kao što rekao, darovao je zemlju, darovao i ono što je saliveno u zemlji, što se vidi iznad zemlje, a temelji su ti koji će držati i nositi ovu buduću svetinju. A sada, kao što smo rekli, zabrat ćemo još jednog kuma, a to će biti kum krstova. Znači, vidimo jednog kuma koji će biti kum krstova, kao što rekao, temelji su ti koji će da nose ovu buduću svetinju, a krstovi su ti koji će da štite, nadkriljuju ove prostore, ovu svetinju. Krstovi su ti koji će da štite ovo podneblje, ovaj narod na ovim prostorima. Ko želi da bude kum, da obdari krstove i na taj način da i njegovo ime bude upisano, to će biti drugi čovjek koga će upisati kao na mermenu ploču kao kuma krstova. Evo Milo Dadić nudi dar od Brano, nudi dar od 500 maraka. Brano Dadić iz Kravice nudi dar od 500 maraka da bude kum krstova. 700 Nikola Popović nudi dar od 700 maraka. Odmah da kažemo i to, ako smo rekli definiciju crkve, da kažemo definiciju krsta, jer biramo što će reći da se naše spasenje zasniva na krstnoj žrtvi, na krstu. Znači, najbolju definiciju daje duhovna pjesma koja kaže za krst da je krst sila, krst je znamenje i krst je spasenje, što će reći da se naše spasenje zasniva na krstnoj žrtvi. Imamo dar od Nikole Popovića od 700 maraka koji želi da bude kum krstova. Želi neko veći dar? Evo, Brano nudi dar od 800 maraka. Brano Dadić. Znači, Brano je poznat tako, jer on ipak obdari i na Petrova, sjeća se njegovog imena i prezimena i njegovih darova koji obdaruje svoju crkvu, hvala Bogu. On crkvi daruje, Bog njemu uzvraća i da bude živ i zdrav i on i njegova porodica. Želi neko veći dar? Evo imamo Nikolu Popovića koji nudi dar od 1000 maraka da bude kum krstova. Nikola Popović iz Kravice nudi dar od 1000 maraka da bude kum krstova. Želi li neko da učini veći dar? Evo imamo dobrog jednog domaćina, Žiko Dangić, koji ima na prsima nosi sliku buduće svetinje, sadašnjeg izgleda crkve, nudi dar iz Dolova, nudi dar od 1100 maraka da bude kum krstova. Rekoh, samo ću izabrati još jednog kuma, znači kuma krstova, a trećeg kuma ćemo proglasiti, to je kum koji je priložio zvono, znači nećemo birati, njegov ćemo samo proglasiti. Zato ko ima želju, sad je prilika, znači da svoje ime upiše u vjekovječi na mermernoj ploči. Imamo dar od 1100 maraka. Živora Dangić iz Dolova nudi dar od 1100 maraka. Želi neko veći dar? Želi neko da učini veći dar? 1100 maraka prvi put. Rekao da ćemo 3 puta 1100 maraka drugi put i
će neko veći dar ili da ga proglasimo. Znači Živorada iz Dolova, Živorad Dangić iz Dolova, on je kum Krstova. Hvala, evo kažu da je radio, da je dobar i tek znači, hvala i da pobili da bude. Sada ćemo, braće i sestre, da proglasimo kumom Zvona, onoga koji je priložio zvono, a to je Janko Petrović. On je kum Zvona, nije stigao, znači on je kum Zvona. On je priložio i on je kum. Sada ćemo da izvršimo darivanje sjajnog časnog krsta barjaka i ikona koje će ići u litiju u balot oko buduće svetinje. Na čelu uvijek litije ide krst, kao što rekoh, evo danas imamo tu priliku da biramo i kuma krstova i da udarimo krst koji će se naći na čelu litije, znači današnjeg dana, i uvijek na današnji dan litija će ići oko ove buduće svetinje. Ko želi sa kojim darom da udari ovaj krst i da se nađe na čelu litije. Imamo prilog od 100 eura, nudi Milo Cvjetinović iz Kravice, nudi dar od 100 eura. Evo Nikole Popovića koji nudi dar od 300 maraka. Imamo Brano Dadić, nudi dar od 400 maraka. Brano Dadić, znači nudi dar od 400 maraka. Rekao da idemo malo brže i dobro bi bilo. Želi neko veći dar? Evo, prvi put, drugi. Ajde, Brano, da bude sretno. Evo, vidite li tako, tako nije. Imamo prvu litiju, prvi barjak Svetog oca Nikole i Svetog arhidžakona Stefana. Znači, barjak Svetog oca Nikole, Nikolaja Nikodara, što želi da odnese ovaj barjak, znači barjak Svetog oca Nikole i s druge strane Svetog arhidžakona Stefana. Ima vas dosta koji slavite i Svetog oca Nikolu i Svetog arhidžakona Stefana, i ko želi da bude barjaktar, da prvi odnese barjak oko buduće svetinje. Imamo Slavišu Lazića koji nudi dar od 50 eura. Cvjetinovića nudi dar od 100 eura. Milo Cvjetinović nudi dar od 100 eura. Želim neko veći dar, da odnese prvi barjak i prvi put u istoriji roda ljudskog da barjak pođe na ovim prostorima. Imamo dar od 110 eura. Slaviša Lazić koji vodi porijeklo sa ovih prostora, živi u Ogaru, nudi dar od 110 eura. I još i to, hvala Bogu, vidite ko je dobar, dobar je kao što je dobar prilozi iz zemlje i kum temelja, tako i ovaj mladić koji nudi dar od 110 eura, on je izvršio pokrivanje limarske radove na ovoj budućoj svetinji. Znači hvala mu i za prvo djelo, za pokrivanje, a zatim hvala mu i za današnji dar koji nudi da odnese prvi barjak. Želim neko veći dar, prvi put, drugi i treći. Ajde, bude sve. Slaviša Lazić 110 eura. To je barjak svetih apostola Petra i Pavla, znači to je slava crkvena u Kravici, a s druge strane lik je, znači ikona je svetog velikomučenika Georgija. Ko želi da odnese ovaj barjak svetih apostola Petra i Pavla? 100 eura Ivana Ilić. Ivana Ilić nudi dar od 100 eura. Čerka, znači Zoranova, odmah da zahvalim svima onima, a to će Vlatka da učini, koji su učinili velike i male priloge, a za Zorana rekoše da je učinio veliki prilog i evo njegova čerka nudi dar od 100 eura. 100 eura. Radenko Cvjetinović. Radenko Cvjetinović nudi dar od 120 eura. Rekao ko ovo je drugi barjak i više nema barjaka, onda ćemo preći na ikone. Želim neko veći dar. Evo imamo od 300 maraka, imamo 200 eura Cimerova. Ivana Ilić nudi dar od 200 eura. 200 eura prvi put, drugi i kao što rekao iz ovoga
Evo i treći primjer. Znači, jedan je poklonio zemlju kum temelja, drugi je pokrio limanske radove i nosi barjak. Evo i Zoran po treći put se pokazuje, znači učinio velike priloge i evo njegova čerka nosi barjak svetih apostola Petra i Pavla i svetog velikomučenika Georgija. Imamo ikonu najvećeg praznika u istoriji roda ljudskog, to je praznik Hristova vaskrsenja. Ovaj praznik crkva definiše i kaže da je praznik nad praznicima. Šta znači vaskrsnuti? Mi svi živimo sa vjerom i nadom da i mi vaskrsnemo. Vaskrsnuti znači biti mrtav pa oživjeti i hrišćanstvo je vjera vaskrsenja i zato crkva ovaj praznik vaskrsenja naziva praznikom nad praznicima. Ko želi da obdari ovu ikonu i sa kojim darom da je obdari i da je odnese oko crkvi. Ikona najvećeg praznika u crkvi Hristovoj. Ko želi da odnese ovu ikonu i sa kojim darom? Vojislav Lazić nudi dar od 50 eura. 200 maraka. Evo Nikola Popović nam nudi dar od 200 maraka. Nikola nam je aktivan od početka, od krumstava, barjaka i evo nudi dar. Ćemo da budemo malo brži, hoćemo. Ajde Nikola da bude sve. Nemojte da djeca idu praznih ruku oko crkve, uzmite ikone kao što Nikola, pa podajte djeci. Neka se djeca uče od malih nogu da uzimaju učešća u ovim lijepim momentima. Imamo ikonu, znači presvete Bogorodice Majke Božije. Obično neka od domaćica one imaju želju da odnese ikonu Bogorodice, Svete Petke i tako. Ko želi da odnese ovu ikonu i sa kojim darom da je obdari? Ikona presvete Bogorodice, Majke Božije. Evo imamo dar od 50 eura. Radenko Cetinović iz Brežanaca nudi dar od 50 eura. 60 eura. Evo imamo drugi dar od 60 eura. Vojislav Lazić, znači nudi dar od 60 eura. Želi neko veći dar? Neka ide, ajde Vojislav, ajde živi. Ikona svetog oca Nikolaja. Za njega se kaže da je pravilo vjere. Ona služi kao uzor kako treba živjeti, kako treba Bogu se moliti, kako ovo zemaljski život. Znači i pohvalna pjesma ili tropa za njega kažu pravilo vjere i uzor krotosti, obraz krotosti. Ko želi da odnese ovu ikonu i sa kojim darom? Evo, Milo Cetinović nudi dar od 50 eura da odnese ikonu svetog oca Nikolaja. Želi neko veći dar? Malo je kriza, ali sada evo prilika da se, ako Bog da, kad je lako započeto lijepo djelo, da se čim prije i završi, pa da se uskoro sastanemo, da ga osvetimo, pronošemo. 200 maraka, Luka Milanović. Imamo Luku Milanovića koji nudi dar od 200 maraka. Želi neko veći dar? Prvi put, drugi, da bude sretno. Ikona svetog Jovana Krstitelja. Krstitelj se zove zato što je krstio Sina Božjeg Gospoda Isusa Hrista. Ko želi da odnese ovu ikonu i sa kojim darom da je obdari? 50 eura. Evo imamo 50 eura, nudi Mile Lujić nudi dar od 50 eura. Želi li neko veći dar? Tako kad se jave s dobrim darom, onda je najbolje da brzo završimo. Želi li neko veći dar? Mile Lujić nudi dar od 50 eura da odnese ikonu svetog Jovana Krstitelja. Ajde mi, da bude sretno. Imamo ikonu svetog velikomučenika Georgija, svetog Đorđa. Ko želi da odnese ovu ikonu sa kojim darom da... Evo imamo dar od 50 eura. Danilo Mičić nudi dar od 50 eura. Neka bude sretno. Ićemo malo brže kad su dobri darovi. Znači, evo ikona svetog Vasilija Ostrovskog čudotvorca. Ko želi da odnese ovu ikonu? Dragiša Obaskić nudi dar od 100 maraka. Želi neko veći dar? 100 maraka prvi put. Evo imamo Milo Cetinović nudi dar od 110
Evo imam 120, Obačkić. Drago, Obačkić nudi dar od 120 maraka. Evo Milo nudi dar i Milo je bio aktivan od početka od 150 maraka. Da bude sretno Milo, ajde. Evo imamo ikonu svetog arhidžakona Stefana. Prva žrtva za vjeru hrišćanstvu, za hrišćanstvo. Prvi koji je kamenovan i život svoj položio za Hrista. Svetog arhidžakona Stefana. Želi neko veći dar? To je slava Srpske republike. 200 maraka. 200 maraka. Evo Dolijanović nudi dar od 200 maraka. Želi neko veći dar? Ajde dosta. Da bude sretno, da bude svi izraz. Imamo još ikonu svetih apostola Petra i Pavla. Bila je litija svetih apostola Petra i Pavla, ikona Kravičke crkve, to bi trebao neko iz Kravice. Evo imamo 100 maraka, imamo 100 eura. Kako ime? Božo Dangić. Božo Dangić nudi dar od 100 eura. Želi neko veći dar? 100 eura, prvi put, drugi. Božo da bude sretno. Evo imamo ikonu Svete Petke Paraskeve. Ko želi da odnese nešto sve žene učutale? Evo Dragiša Obačkić nudi dar od 100 maraka. 100 eura nudi dar Mladen Lujić nudi dar od 100 eura. 100 eura prvi put, 100 eura drugi, da bude sretno. Ikona svetog arhangela Mihajla, Aranđelov dan. Ko želi da odnese ovu ikonu sa kojim darom da je obdari? On je taj koji nam vaga naša djela. Možda nekome koji ima približno dobrih i loših djela pomogne da pretegne. Ko želi da odnese ovu ikonu sa kojim darom da je obdari? 200 nudi dar. Milivoje Ribar nudi dar od 200 maraka. Prvi put, drugi i evo da kažem da je veliki priložnik Kravičke crkve i treći put. Da bude sretno. Ikona svetog Sisoja Velikog. Ovo treba neke od domaćica da odnese. On je zaštitnik majki, zaštitnik djece. Majke se njemu mole i kada domaćica dobije dijete treba odmah nabavi ikonu i da klekne pred ikonu da se Bogu moli da joj Bog podari život i zdravlje njenom djetetu. Anđa Milanović. Anđa Milanović nudi dar 50 eura. 50 eura, znači opet Cimerova čerka. Želi neko veći dar? Ajde da bude sretno. Pomisli, evo trojke. Ikona svetog Pantelejmona, da ima neko iz Šepka osim popa, dobro, on bi trebao, jer crkva je tamo u Šepku posvećena svetom Pantelejmonu. Ko želi da odnese ovu ikonu, sa kojim darom da je obdari? 10 maraka. Melzar Vas nudi dar od 10 maraka. Evo 50, Dragiša Obačkić nudi dar od 50 maraka. Zoran Milošević nudi dar od 100 maraka. Prvi put, drugi, treći. Imamo ikonu svetog Olimpija Stolpnika. On je svoje spasenje, Bogu se podizavao, Bogu se molio i svoj ovozemaljski život na stupu provodio dane moleći se Bogu. 50 eura Radenko Cetinović. Radenko Cetinović nudi dar od 50 eura. Želi neko veći dar? Evo pri kraju su ikone. 50 eura prvi put, drugi. Ajde da bude sretno. Koliko je za 50 eura? 50 eura. Ikona svetog Kirijaka Odšelnika, Mioljana. 12. oktobar. Ko želi da odnese ovu ikonu? Ikona Mioljana, Kirijaka Odšelnika. Ko želi da je odnese sa kojim darom, da je obdari? Evo Dragiša Obačkić nudi dar od 50 maraka. Ajde Dragiša, da bude sretno. Ti se javio često i da složio se.
Imamo ikona Vaskrsenja Lazarevu. Rekoh o Vaskrsenju, šta znači Vaskrsenje? 8 dana prije Hristovog Vaskrsenja Hristos je vaskrsao Lazara. Ko želi da odnese ovu ikonu i sa kojim darom da je obdari? Ikona Vaskrsenja Lazarevog, Lazarev dana. 50 maraka nudi dar. Milenko Cetinović nudi dar od 50 maraka. Prvi put, drugi i sretno. Bio sve konova. Nema više, on se 25 do 5 ljudi su njegu iz Braćo i sestre, zahvaljujem svima vama, prvo onima koji su kumovali, zatim onima koji su uzeli barjake, onim koji su uzeli ikone, vama koji ste tu bodrili i ako Bog da 20 do 5 ovdje ćemo napraviti špaliv da dočekamo s njegovo preosveštenstvo episkopa našeg Vasilija. Hvala svima, braćo i sestre, koji ste uzeli učešća u današnjoj licitaciji, to je darivanje ikona. Hvala kumovima koji će svojim prilozima pomoći završetak ovoga svetoga hrama. Sada bih iskoristio priliku da se zahvalim svim onim ljudima, svim dobrotvorima i ljudima koji su učestvovali u izgradnji ove naše svetinje i da im podijelim zahvalice. Ja ću samo sada pročitati njihova imena, a kako ih budem čitao, neka polako prilaze i ovamo gdje se pali svijeće, neka prilaze i da uzmaju svoje zahvalice da bi to sve brže obavili. Oni koji su pomogli svojim prilozima i svojim radom jesu Savić Vujadina Slobodan, Zoran Ilić Cimer, Janko Petrović, Savić Vujadina Goran, Slavica Lazić Limar, Miladin Jovanović, Savić Jovana Miodrag, Mira Zekić, Milenko Jovanović, Rajko Dragičević, Rajko Todorović, Uglješa Milošević, Savo Šarac, Slavko Šarac, Rajo Vasić, Luka Milanović, Jordan Milanović, Slavorad Dangić, Dragan Dangić, Dragan Ilić, Žiko Mičić, Ranko Mičić, Zoran Vasić, Nikola Pavlović, Ivan Pavlović, Mlađen Pavlović, Milovan Popović, Slavica Janković, Milenko Cvetinović, Radenko Cvetinović, Bogoljub Lazić, Drago Ovačkić, Milovan Cvetinović, Marin Stevanović, Savo Lazić i Biljana Dangić Agbaba. Hvala svim priložnicima koji su pomogli, koji su bili svo vrijeme tu kada se ova crkva gradila, i hvala svim onim koji su pomogli, a koji sam ja možda zbog zaborava ili mnoštva imena zaboravio ovdje da pomenem. Vjerovatno se svi pitate i iznenađeni ste jer nigdje ne čuste ime našeg najvećeg priložnika, gospodina Vujadina Savića. Njegovo ime i ime još 4 velika čovjeka, velika gospodina koji su pomogli izgradnji ove crkve, čućete za otprilike sat i pol vremena. Hvala vam još jednom svima. Kao što reče prolotno Milan, zamolio bih vas sve da budete ovdje, znači oko 20 do 5, najdalje 15 do 5 prisutni ispred crkve kada dočekamo vladiku i da učestvujemo, da osvetimo, da vladika osveti temelje, krstove i zvono i da izvršimo ophod oko naše svete crkve. Još jednom hvala vam svima, živi i zdravi bili na mnogo ljeta. Thank you.
Preosvećeni vladiko, u ime crkvene opštine Kravičke i u ime ovog blagočestinog naroda i u svoje lično ime želim da vas pozdravim i da vam poželim jednu veliku i srdačnu dobrodošlicu. Dobro nam došli i blagoslovite nas. Bog vas blagoslovio i svako vam dobro dao. Radujmo se i veselimo se ovaj dan. I uvijek i kroz sve vjekove. Carju nebesni, utješitelju duše, istini ževede si, i svja ispunjaje sokroviće blage žizni, podatelju priliv seli sjavni, i očistini od svjakija skverni, i spasi blaže duši našija. Gospodu se pomolimo, za najsvetije patrijarha našeg Pavla i za preosvećenog episkopa našeg Vasilija, za časno prezbiterstvo Hristu đakonstvo, za sapir i vjerni narod, Gospodu se pomolimo. Za blagovjerni Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne da odoje svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da milostivo pogleda na ovo mjesto i zabrano da se na njemu podigne crkva u slavu svoga presvetog imena i da ga blagoslovi svojim nebeskim blagoslovom, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Blagoslovi ovu dobru namjeru i djelo služitelja svojih, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da blagoslovi početak zime
skidanje ove građevine i da u slavu svoga imena srećno započne i uspješno bez ikakve smetnje dovrši, silom desu i blagodaću presvetoga duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. A radnicima koji se trude ukaže pomoć u svemu i djela njihovih ruku usmjeri i uspješno završi, silom desom i blagodaću presvetoga duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za sve ktitore, priložnike, graditelje, za kuma temelja, kuma krstova, kuma zvona, za sve žitelje ovoga sela i za sve one koji danas ovdje stoje, Bogu se mole, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. I radnicima postavi svoga anđela čuvara, da nevidljivo odbija sve protivničke nasretaje vidljivih i nevidljivih neprijatelja, te da podari uspjeh u svemu, mudrost u radu i snagu za dovršavanje, silom desu i blagodaću presvetoga duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Svake nevolje, gnjeva, opasnosti, tjeskobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Ti spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Pomiluši presvetu, prečistu, prebagoslovenu, slavnu Vladičicu našu, Bogorodicu i prisutnjevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe, jedni druge i sam život svoj, Hristu Bogu predajmo. Gospodi. Ti osjećaj naše Tebi slavu uznosimo, Otcu, Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode Isuse Hriste Bože naš, budi dobar i strašnim znamenjem i silom svoga krsta ogradi ovo mjesto u slavu Tebe raspetoga Boga našega i Tvoga Oca koji nema početka i Tvoga presvetoga duha, a anđeo koji ubija sve protivničke sile da odstupaju od ovoga mjesta, jer je Tvoj glas i Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospodi Isuse Hriste, Sine Boga živoga, istiniti Bože, Oca i sliko Oca koji nema početka i živote vječni, Ti si kamen temeljat odsječen od prečiste Djevičanske gore i nepokolebljivi temelj svoje crkve prolivanjem svoje časne krvi osnovao si svoju crkvu, smrću podigao, vaskrsenjem usavršio, vaznesenjem blagoslovio, silaskom svoga svetoga duha osvetio i raširio. Tebe sada smireno molimo, pošalji blagodat svoga svetoga duha i blagoslovi temelje ovoga hrama, krstove postavljene na njemu i zvono koje se podiže u čast sve svete životvorne i nerazdjeljive Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha. A Ti, Gospode, koji si Alfa i Omega, početak i kraj, koji si od iskoni sve sazdao, budi početak, napredak i dovršavanje ovoga dijela. Blagoslovi ktitore i radnike i priložnike, kumove temelja, krstova i zvona, i pomozi dijela njihovi ruku, te sve što je potrebno za izgradnju i dovršavanje ove crkve svojim božanskim promislom obilno umnoži, da bude crkva savršena i puna Tvoje slave, da se na njoj proslavi Tvoje presveto i veliko ime sa Otcem i presvetim Duhom, i da bude blagosloveno svagda, sada i uvijek i kroz sve vjekove.
Draga braćo i sestre, prilikom gradnje nove crkve u temelje iste polaže se povelja koja u sebi sadrži najosnovnije podatke koji su vezani za gradnju te crkve. Tako će se i sada u ove temelje ovoga hrama položiti povelja koja glasi: u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Blagodareći Gospodu dana 8. juna 2009. godine osvetili smo temelje novog hrama Sošestvija Svetoga Duha u Buljivu, arhijerejske uprava parohije u Kravici, arhijerejsko namjesništvo Zvorničko. Osvećenje obavljeno za vrijeme upravljanja strana kumovao je Radon Čulić Buljivačko. Neko čelnika presveta koji započeo za prije prijedođe sa Pavljena Bože, na osvećenje duša Svilovničko i Bjeda Budova, jer presvete Trojice Boga naradi. Amin Bože, Tebriznog Zvorničko Tuzlanski Masirije. Podiže se ova crkva u slavu imena Božije, a na spasenje svjetloga naroda u ime Svete Trojice, recimo svi usrdno, Gospode pomiluj. Svetini, hvalite ga u njegovoj silnoj čvrstini, jer će se sveti proslaviti u slavi i obradovati na posteljama svojim utemeljava se ova crkva u slavu velikog Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista, u čast i spomen svesvete životvorne Trojice Oca i Sina i Svetoga Duha. Pomoće Gospod uvijek i do vijeka. Neka bude blagosloveno i potvrđeno ovo mjesto za crkvu, čast i slavu Boga koga slavimo u presvetloj Trojici Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i kroz nasle vjekove. Blagosloven jesi nametnutom ratu, da svoje domove obnavljate, da tražite od onih koji su dužni da vam pomognu da obnovite domove svoje koje je glupa, nesmotrena i bezumna ljudska nesavjest porušila i spalila. Imate na to pravo, tražite, bunite se do Boga na nebu i do suda u Strasburu. U zadnje vrijeme, u ovoj sveopštoj globalizaciji,
čak i pojedini predstavnici pojedinih vjerskih zajednica suviše su digli rogove, pa čitaju Srbima bukvicu. Nismo mi urođenici, nismo mi neka beslovesna bića. Znamo mi vrlo dobro i bez njihovih opomena ko je šta činio i kakav zulum je radio. Mi se kajemo za svoje grijehe i molimo da nam Bog oprosti i opraštamo, ponavljam, i drugima, ali želimo da u ljubavi i slozi izgrađujemo srećniju budućnost, da se Srbi sa ovih prostora ne iseljavaju i ne bježe sa svojih vjekovnih ognjišta. Zato i obnavljamo naše svetinje i manastire. I tamo gdje je manastir bio svetoga Prokopija, zadužbina kralja Dragutina, jer eparhija, mitropolija Srebrenička osnovana je 1232. godine. Šta to znači? Da Srbi ovdje nisu repa bez korijena, da nisu došljaci i muhađeri, nego autohtoni narod ovoga kraja. Zato na onome slavnome mjestu, kod one svete vode Vodice, postavite krst i na svetoga Prokopija okupljajte se i proslavite Boga. Prekadnju slavsko žito prinesite, kolač presjecite, slavsku svijeću upalite i ogradite malom ogradom to parče svete Nemanjičke zemlje. Želim još jednom svima vama da se zahvalim na svemu i Bože daj da se čim prije vidimo na svečanom tronosanju, krštenju ove crkve ljepotice, koja svojom ljepotom uzdiže se nebu i nas podstiče da poglede svoje usredsređujemo gore nebu, ka vječnoj otadžbini, jer sa neba dolazi nam spas. Danas želim posebno da se zahvalim Vujadinu Saviću iz Buljima i da ga odlikujem Vladičanskom gramatom priznanja za njegovu dobrotu i za plemenitost koju čini svojoj svetoj crkvi. Hvala. Živadina Dangića, Živorada Dangića iz Buljima za njegovu dobrotu i za plemenitost. Živio. Isto tako odlikujem Borišu Milanovića iz Buljima za njegovu dobrotu i plemenitost. Mladci, daj Bože da upamtiš i bolja dane i bolja vremena i ti i tvoja porodica. Brata Ratka Đurića iz Buljima, darodavca zemlje, vazda imao, vazda dijelio, vazda ti Bog davao. Nedeljka Mlađenovića iz Bratunca, našeg dobroga načelnika opštine, koji se trudi da srpstvo i vjeru pravoslavnu očuva, ali da čini dobro i svim drugim narodima i time pokazuje da Srbi nije proklet, da samo za sebe i o sebi misli. I danas vjerujemo, draga braćo i sestre, da se slažete sa mnom da je vaš sveštenik otac Nenad zaslužio jedno priznanje od Svete crkve. I on se zajedno sa vama trudi. Za njegov trud, za njegovu dobrotu odlikujem oca Nenada činom protonamjesnika sa željom, dragi oče Nenade, da se svojim životom i radom potmaže dostojnim i većega priznanja. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj,
Blagosloven Gospod sebi sra Boži nenad, protonamjesnik svjetješća cerkvi, svjatija životvornija i nerazdjeljiva trojici, Oca i Sina i Svjatago Duha. Recimo za Oca Nenada, za sve odlikovane i za sav narod na mnoga i blaga ljeta. Šta da vam kažem još na kraju? Živite u pravoslavlju, u hrišćanstvu. Ljubite pravoslavlje. Ljubite i čuvajte srpstvo kao zjenicu oka. Živite u slozi i ljubavi. Zbijajte svoje redove. Ne da druge napadate, nego da pročišćavamo kao kroz rešeto mi Srbi sami sebe, da izbacujemo od sebe ono što ne valja. Srećan vam i Bogom blagosloven ovaj veliki dan. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, sve sveta životvorna i nerazdjeljiva trojica. Na putu vas sreća susretala, molitva vam ne bude opirala. Što od Boga željeli, Bog vam dao dobra zdravlja, duga i čestita života, radosti u obnovljenim domovima vašim, radosti rađanja djece i najljepše pjesme koja na svijetu postoji, a to je plać djeteta u koljevci. Majke naše, sestre naše, rađajte Srpkinje, Srpčiće i napunite zemlju i ove prostore predivnoga ovoga kraja. Živeli na mnoga i blaga ljeta. Amin. Draga braćo i sestre, sada ćete sa našu lijevu, a sa vašu desnu stranu prići ovdje pred crkvu. Tu ćemo vas pokropiti osveštanom vodicom sa kojom su osvećeni temeljnik zvona i krstovi ove crkve. Tu ćete primiti po jednu malu ikonicu na uspomenu na današnje molitveno druženje, a bit će tu i ikona na koju ćete moći ostaviti svoj dar, svoj prilog, koji će dobro doći za popravku naših hramova u ovoj eparhiji koji su oštećeni u toku rata. Bože,
So
Srce